Ćao! Mi ćemo danas pričati o tome kako ćemo napraviti jednu scenu iz Minecrafta. Ja sam inače htio da napravim nešto drugo danas, međutim za to nisam imao vremena, međutim neću ni imati vremena, pošto vidimo koliko imamo sati, ovdje 5:20. Ovaj snimak će onako da zakasni malo, međutim, ajmo direktno da počnemo. Kao prvo, nama treba jedan texture pack. Njega možemo skinuti samo sa interneta, međutim, ja sad imam ovaj originalni texture pack iz Minecrafta. Kada idemo ovdje na, da vidimo, blok, onda vidimo da ovdje imamo sve naše originalne teksture iz Minecrafta. Gdje možete tačno da nalazite ove teksture, to ću vam staviti u deskripciju. Dakle, ajmo direktno da počnemo. Kao prvo, idemo u Shading Workspace. Pošto sve radimo sa blokovima, nama treba samo ovaj default cube. Međutim, mi ako sada ubacimo... Da vidimo. Ajmo da tražimo planks. Da vidimo, imamo birch planks, jungle planks, oak planks. Evo su ovdje. Mi sada možemo to da stavimo ovdje unutra. Međutim, mi vidimo da je ovo sve jako čudno i nije uopšte u pikselima. Što to možemo da radimo jeste da idemo na linear i onda closest. To je već malo bolje, međutim nije još kako treba. Idemo u edit mode sa tabom. Sada bi trebalo da upalim screencast keys. Sad možete da vidite sve što radim. Selektujemo sve sa A, idemo U i onda cube projection. Sada vidimo da imamo istu teksturu kao u Minecraftu svuda okolo. Sada roughness bi stavio malo na gore, 0.8 i to je bolje. Mi sad vidimo ovu teksturu ovdje. Međutim, šta ako mi hoćemo ceo pod od ovoga? Onda ćemo ići na plane, pošto je to najbolji način. S i, ajmo kažemo 4. Sada imamo plane koji ima dimenzije 8x8 metra. Možemo da stavimo isti taj materijal. I sad imamo jedan plank koji je velik 8 sa 8 metra. To naravno nije tačno. Jedan plank, to jest jedna kocka u Minecraftu, ima dimenzije metar sa metar, tako da nama trebaju dimenzije 8x8, što je ovo 8 metara dugačko i visoko, to jest dugačko, nama treba 8 plankova sa obje strane. Zato idemo ovdje na Ctrl T, stisnemo ovo, Ctrl T, onda, međutim to jednostavno možemo samo da radimo kad idemo na Edit, Preferences, i onda ovdje kod addonsa ukucamo Node Wrangler, evo ga ovdje, ovako se piše, čekirate ovo i to je to. Dakle, imamo ovo svetlo, ovdje koje nam suštinski ne treba, mi ćemo samo pojačati malo ovo svetlo i to je to. Sad imamo ovaj deo poda koji ima teksturu kao u Minecraftu. Dakle, sada hoćemo možda da imamo neke blokove unutar unutar neke prostorije. Zato idemo na cube, GZ, ići u prednju projekciju i pomerit ću ga na na x osi 4,5 metra u levo. Možda 5 metra. Ok, 5 metra u levo. I ovaj cube je sada prevelik. Možemo da ga smanjimo za pola, znači S 0,5. Ok, ajmo sada da vidimo da ga postavimo tačno ovdje. Znači idemo sa Ctrl, možete da ga onako snapujete, da nije ovako gladak pokret, nego da ide baš po ovim kockicama, po ovom gridu u pozadini. Vidimo, to je to. GZ i evo ga.
Sada ga imamo tu. Treba da bude ovdje. Znači isto to radimo po Y osi. Ovako. I to je to. Sada možemo ići na New Material. I šta ću sada tražiti? Tražit ću Oak. Da vidimo Oak log. To je to. To u base color. Ponovo idemo sa linear na closest. I ponovo isti unwrap. Selektujemo sve. Q projection. I to je to. Dakle, šta ćemo sada? Sada ćemo ići na modifiere. Add modifier array. Ja hoću da ide ovuda, tako da idem po Y osi na plus 1, to jest na 1. I stavit ću count na 9. Onda idem na ovaj plane, idem Shift S, cursor to selected. I vidimo da je ovom planku origin u sredini. Međutim, ovo je kocki nije, zato moramo da idemo na... Zato ne možemo samo da ga mirrorujemo na osnovu njegovog origina, nego moramo da ga mirrorujemo na osnovu origina našeg poda. Zato idemo na mirror i mi vidimo da se ništa nije promenilo, šta god da radimo. Zato moramo da idemo na mirror object i onda plane. I onda vidimo da mirroruje na osnovu ovog plana ovdje. Znači mi sad imamo ovo i sad možemo da tražimo stone. Vidimo, ja sad na primjer hoću ovaj stone bricks, onda ću kopirati samo ovo, znači kopirat ću ovo, idem get set i 1 metar na gore, ovdje ću napraviti poseban materijal i samo ću staviti ovaj stone bricks i ponovo na closest. To je to. Sada još mogu da idem na array i onda po Z osi i sada imamo prostoriju koja je 3 bloka visoka. Međutim, ja hoću 4. Kopirat ću ovaj plane, pomerit ću ga na gore i sada imamo i krov. Međutim, mi ovo moramo rotirati za 180 stepeni kako bi bilo pravilno orijentisano. Ovo pokazuje na gore, a ovo pokazuje na dole. Dakle, ajmo da vidimo što sada možemo da radimo. Ja ću sad ubaciti još jedan glowstone, tako da idemo na cube S 0.5 i njega ćemo sada staviti, ajmo da vidimo, njega ćemo sada staviti, gdje ćemo ga staviti? Ajmo da ga stavimo samo gore. To je to. Sada možemo da izbacimo ovaj principal BSTF, ups, ne sve, samo BSTF. To ubacimo glowstone, povezujemo ga ovdje, linear closest, ponovo unwrap, isto kao uvijek, idemo na search, emission i ovo je sada izvor svetlosti. Kad ovo stavimo na 10, idemo u rendered mode, u cyclesu možemo da vidimo da ako isključimo ovu svetlost u pozadini, da ovaj glowstone emituje neku svetlost. To je to. To mi se čak i sviđa, samo hoću malo više svetlosti. Prilike tako. Možda ću i pomeriti ovaj glowstone malo ka ovamo. Prilike ovako. I onda ću ga ponovo mirrorovati na osnovu ovog plana. Tako da idemo na modifiere, mirror, ovako, mirror object i plane.
po Y osi, isključimo X i sada imamo 2 glowstone. To je suštinski to. Vi sada možete to je sada suštinski to. Vi na ovo možete da nadogradite koliko god hoćete. Možete, na primjer, da idete na, ne znam, ajmo dalje da vidimo šta imamo. Da, vrata. Vrata su malo teža. Na primjer, ajmo ovako. To ćemo u posebnom fajlu, ovo ću samo izbrisati pošto meni lično ne treba. Ajmo da pravimo vrata. Idemo na plane. Rotiramo ga po x osi 90 stepeni. Idemo S, X, 0,5. Sada imamo 2 metra sa 1 metar. To vidimo. To vidimo ovdje sada. 1 metar sa 2 metra. Idemo Shift A, Rotation and Scale. Dakle, kada vidimo u Minecraft teksturi, donji i gornji deo nije isto. Imamo Acacia Door top i imamo Acacia Door bottom. Dakle, šta radimo? Idemo u Edit mode, idemo Ctrl R, sada stavimo jedan loop cut u sredini i onda idemo u Shading Workspace. Dodajemo materijal i sad ćemo vidimo u Unwrap i sada kada dodajemo materijal za donji dio vrata i stavimo ga na Closest, mi vidimo da je ovo preveliko. Dakle, šta radimo? Dodajemo još jedan materijal, uzimamo gornji deo teksture, stavimo ga ovdje, ponovo na Closest, idemo u Edit mode, selektujemo gornji deo i kliknemo na Assign sa ovim materijalom ovdje. Sada kad idemo na UV Editing Workspace i idemo u frontalnu projekciju, mi ovdje vidimo da možemo da idemo na U, Project from View, Bounds. Isto to radimo ovdje, U, Project from View, Bounds, i sada imamo naša vrata. Međutim, ona nisu transparentna uopšte. Kada idemo u Cycles i onda u Rendered mode, mi vidimo da je to crno između. Pojačit ću malo svetlo. Ovako, i sada vidimo da je ovo i dalje crno. Zato uzimamo alfa iz naše teksture i stavimo ga u alfa kod našeg principala. Sada vidimo da ovo postaje transparentno. Isto to radimo sa drugim delom naše teksture, alfa u alfa. I sada imamo transparentna vrata i ako hoćemo da one imaju neku širinu, onda ćemo ići na Solidify, evo ga ovdje, i na 0,1 metar. Možda je to čak i previše, možda čak i samo 0,6, 0,06, pardon. I to je to, imamo vrata. Nadam se da ste nešto naučili i da vam se ovo svidjelo. Vi naravno možete sve da stavite, sada ovo možete staviti u normal i da dodajete jedan bump node kako bismo dobili neka uzvišenja. Ovo naravno ide u height, ovo ide na 0,6 i ide color ramp, color ramp. Kada onda idemo na principal BSDF, pogledamo ovo izblizu i renderujemo, onda ćemo vidjeti da dobijamo neki dobar rezultat. Ja ću sad ovo samo na kratko renderovati da biste vidjeli šta vi ovdje dobijate. Naravno, osvjetljenje možete dobiti dobro sa HDRI-em.
isto kao u svim drugim tutorijalima koji sam uradio. Tako da uživajte s ovime i napravite nešto iz Minecrafta. Stavit ću vam ovaj texture pack u deskripciju. Vi možete naravno da uzmete bilo koji drugi texture pack, to je sasvim nebitno. Tako da, to je to. Ja se nadam da vam se svidjelo. Ja ću sada pokušati da uradim još nešto, neku malo veću scenu. I mi se onda vidimo kada to završim.